sanamhlanje kwisindebele sika grade 4 ngicela ukuba sikhangele ulimi. Ulimi kuyini? Ulimi nxa sikhuluma isindebele senze nje. Ulimi esilukhulumayo kuqakathekile ukuthi ekukhulumeni kwethu sikhuluma ulimi oluqondileyo, singakilizi, singagagazi, singafaka amabala angafanelanga. Isindebele silendlela yaso okukhulunywa ngaso. Yikho izikhathi eziningi siyabe sithanda ukuthi singafaka amabala esilungu kakhulu. Kodwa siyafica ukuthi akhona amabala esilungu esingelawo esindebeleni. Bese kusehlula ukuthi senzeni. Bese siphunguwafaka. Kodwa kuyabe kuqakathekile ukukhulume isindebele esiqondileyo. Angitsho right. Namuhla ulimi lwethu sizakhangela indimi ezitshiyeneyo nje, asizukukhangela okukodwa. Silalokho esithi indlubu ewele, sithi wele ngaphi? Ephokweni. Yeah. Indlubu ewele ephokweni. Njengoba ngiyatsho ukuthi isindebele sile amabala amaningi. Kodwa akulandlubu lapho sikhuluma ngendlubu. Ngizame njalo angikwazi indaba kade ukucazimula yami network lami. Anti liyabona kwesinye isikhathi liyabe lokho lisi teacher, Otawana teacher. Kuyabe kunje. I-network. Ngoba mina lami yabe ngithi sengibuyile i-network imvalele lawe. Uthi mana ngingene i-network ikuvalele. Kodwa ke siyabonga nxa isivumele. Kuyini mbani ongangichazela indlubu ewele ephokweni? Kuyini indlubu ewele ephokweni? Sikhuluma ngento enjani lapho? Indlubu ewele ephokweni kuyini? Mbani ongangichazela kutshoni lokho? Yebo Bethel? Sithi indlubu ewele ephokweni siyathi okungahambelani lokunye. Okungafananiyo, okungahambelaniyo. Asithi lina khonapho. Lina anti liyazibona. uUriel ukhona liyambona? Hatshi. Right, uUriel ngakho. Ubani oyindlubu ewele ephokweni khonapho? Phakathi kwenu khonapho. Kule ndlubu ewele ephokweni la, umbani? Sebuyile uUriel. Akusenzi. Utawana. Hayi, ubezabe ngubrave. Nga uUriel kabuyanga bekuyabe kungubrave. Indaba bekuyabe kungubrave. Unmute Tawana. Tawana. Yes. Ngoba nguye umfana owodwa. Oyedwa. Ubeyabe yindlubu ewele ephokweni kodwa hayi uUriel nangu laye ukhanya uhlutshwa yi-network uyabuya buyele. Indlubu ewele ephokweni nangu uUriel sesilaye i-network yakhe la ikhanya yamkhathaza. Ngokungahambelaniyo, ngokungafananiyo. Nxa amabala uyakhangela amabala aphiweyo. Okufananayo lapha yikuphi, okungafananiyo lapha yikuphi. Asilalelisene nini ke amabala ngizalitshela busucabanga ukuthi ongamelanga kube lapha yilokho. Nanzi izinto zami. Igcikwane, igazi, isitshwala, ingculaza. Yiphi ewele ephokweni la? Yiliphi? Yikuphi ongamelanga kube la ungahambelaniyo? Igcikwane, igazi, isitshwala, ingculaza. Yebo Uriel? Igazi, isitshwala. Kuyini Uriel asizwanga?
Isitshwala. Indaba. Indaba sithi isitshwala. Yikudla. Yikudla okunye kuyini? Kuyini okunye Luyanda? Luyanda. Igazi. Okunye ligazi. Igazi. Laso gazi. One igazi, isitshwala, ingculaza. Ingculaza ligazi. UUriel wathi indlubu isitshwala. Ngiyavuma ngithi ke yindaba isitshwala. Brave. Brave uzaphuma la. Ngizakukhupha. Yindaba sithi isitshwala. Isitshwala ke uqondile sibili uUriel, yebo. Yindaba kuyisitshwala uUriel. Ngoba kuyabambeka. Lakho kungaba very good, ungaba ngenye ilokhuzeni ukuthi isitshwala uyasibamba. Uyasidla ngithi. Lokho kunye kuhambelana lani kuyini? Imikhuhlane. Nxa ulengculaza ulomkhuhlane, igcikwane, igazi uhambelana lemikhuhlane. Kodwa isitshwala uyasibamba, uyadla, yikudla. Very good. Incwadi, ugwalo, uphehlo, amabala. Yiphi indlu bewele ephokweni la? Incwadi, yebo Luyanda. Uphehlo. Uphehlo indaba ethi luphehlo. Tawana indaba. Pheka ngophehlo. Uyapheka ngophehlo okunye ke. Sitshela umehluko phela ukuthi sikubone ukuthi lokho akukho. Yebo Daddy. Isitshwala. Uphehlo. Uphehlo ukuphehla isitshwala. Okunye ke Bethel. Balisi. Baleki. Awukwanisi ukubala uphehlo. Ukwanisa simsebenzise esindebeleni. Ukwanisa hayi. Kumele sithini? Ibale elimele ukwanisa ngelithini? Awenelisi. Awenelisi. Lokho kunye konke kuyabalwa. Incwadi uyayibala. Ugwalo uyabala. Amabala uyawabala. Kodwa uphehlo ngoloku awungeke ubale. Yes. Very good. Nike lokucina ngingakayi kulokhu. Inkabi, izulu, umangoye, ubabhemi. Yiphi indlu bewele ephokweni? Yiphi? Brave. Asizu brave. Umangoye. Ubrave uthi umangoye. Luyanda? Izulu. Okunye lokhu kuyini konke lokhu? Yebo Mfalisi. Yebo Tawana. Okunye inyamazana. Inyamazana zodwa brave. Inkabi inyamazana, umangoye inyamazana, ubabhemi inyamazana. Izulu yilo vele kalingeni la izulu. Alihambelani. Yikho kumele ucabangisise. Lokhu kuyahambelana. Yebo. Lokhu kuyahambelana. Hatshi. Sukubona. Susisa khonale. Sukukhupha ukusa khonale. Ngizathanda ke njalo lingibumbela amabala. Ngale nansi isiqa. Ake ungitshela ibala elingaba lalezi ziqa. NTSH ngizama ukuthi lingashayini ibala. Nantiya. Ubumba ibala Bethel. Ntshontsha. Ntshontsha. Very good. Ntshontsha.
Nanti elinye. Nanti elinye. Loba ungafaka elinye ekuqaliseni, but leli libe kodwa leli libe khona. Nantiyana. Bumba ibala leli lalo umsindo lo. Ungafaka elinye ekuqaliseni, kungaqala lona Luyanda. Inhlanya. 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 Omunye ke Bebe. Inhlanzi. Inhlanzi. Angithi nanti elinye lokucina. Kumele sazi senzele ukuphela amabala. Nantiya. Ngisalizama ndizame. Lingacazi Nantiya. Aha. Yebo Uriel. Mboga. Hayi. Asikhangeleni kuhle ngungqa. Yebo Mbalisi. Asogqolo. Yebo Luyanda. Yebo. Ingqondo. Yes, kuhle. Yebo elinye. Ingqina. Ingqina. Ngaze wangikhumbula ingqina. Sengilidla. Ingqina. Angitsho. Akungichazele lezi zaga. Chaza izaga isikhathi sesihambile. Induku enhle iganyulwa ezizweni. Kutsho lokho. Induku enhle iganyulwa ezizweni. Kutshoni? Yebo Mbalisi. Ngubani okwaziyo akasichazele? Yebo Uriel akusichazele. Amazinyo. Uriel akusiyekele. Uriel uthi amazinyo. Amazinyo ani wena. Induku enhle iganyula ezizweni. Kutshoni? Isaga likhumbula ukuthi sathi inkulumo efihlakeleyo. Yebo Luyanda kusichazele. Luyanda? Yebo Mbalisi. Asilaleleni Luyanda. Into enhle ngaphandle, phakathi ibolile. Hayi. Leyo ngethi le ethi induku enhle iganyula ezizweni. Umfazi omuhle uthathwa ngaphi? Khatshana. Batsho njalo abadala sikwazi. Kodwa bathi umfazi omuhle ngoba umazi izenzo zakhe. Yikho kuthiwa induku enhle iganyulwa ezizweni. Hamba Juba baza kucutha phambili. Yebo Tawana, sikhumbula induna ezinye sikhumbula into esazifundayo. Hamba Juba baza kucutha phambili. Kutshoni? Tawana. Hamba Juba baza hamba. Baza kubanga. Usazuthi Juba yebo Bethel. Ngiyakutshela sikutshele size sikuyekele sithi hamba Joe siza baza kucutha phambili uyahlangana lapho. Awulaleli. Umuntu angalaleliyo akawulaleli. Siyakukhuza ukhuzwe kodwa awufuni kulalela. Hamba uzahlangana lakho phambili. Ulokhu utshelwa lokho ungakwenzi qhubeka ukwenza. Lokho ungakwenzi uqhubeka. Hayi akusela into esingayenza. Hamba uzazibonela ngaphi? Phambili. Siyabonga ke isikhathi sethu sesichayile namuhla sibe lokufunda okuhle. Ngizalithumela ke umsebenzi. Lizame Uriel zama ukubhala uphendulele ku classroom Google nxa vele usenelisa ukuyavula ubona umsebenzi uyenelisa lokubhala bhala photoshoot kumbe kube straight please Tawana straight
Uphoyithumela utshilo wathi namhla kala gadget kodwa sizabe sesilayo. Photoshoot kuqonde amabala balana amakhulu acacileyo. Amakhulu acacileyo. Maye oMichelle number sebebuyile sebezonitshaya. Bye bye. Kade sesihamba kusasa. Nampo grade 3. Sesi